assalamu alaikum chers téléspectateurs be Jama TV ko do men arta men hiwro fop mo be inde mum e yettore mum kala ka wawda wontirde e darugol Jama TV harayda salmina fota wana seda minna on hande kadi ko mercredi ka émission mo waltata do ka der studio Jama TV mi ara kadi mi salmina kala mo andintinda ko der galle do woni madum ka der galle do woni gollude toute l'équipe de Jama TV be fop be salmina fota wana seda ko do kadi men arta men torano wano wali be kalaptaneji yo alla immimbe jambe wawa hotude ka mabbe onon kadi wonbe ka prison ji be yo alla yaltingon der to bayde ngandi aduna ko ni ko welo e satendi yaadi donc hare onon fop don torana kala kadi mo nintinda da jogi téléphone ma on da natude ka application Jama TV madum da télécharger application Jama TV on ka Play Store fi wawgol men darugol hare ankat salmina fota wana seda ko do kadi mi arta mi salmina toute la communauté guinéen sénégalais minna onon fop bienvenue ka émission mo waltata minio waltata ko ni à chaque fois menen ko ley men jogata me yahanta wombe dobe ko ley men yahanta parce que fiyonu sagumen enen do fo aduna ko escalier wonta ko ya iwdo jawa par étape jawra doy donc allez-y hare on hi kadi publicité ji feccudi ding million Jama TV cette fois-ci no jogi animateur be andintinda ko kambe fewndo woni ambolude Dakar Sénégal fop wono DJ Bella Joli kankadi donc andi anniversaire makko DJ Bella Joli joyeux anniversaire par anticipation parce que den andi le 2 décembre donc hare den lycée Kennedy do enen e DJ Bella Joli kanyum e kajjatu leluma donc minion e fils de Bounaya ko no yarata hare onnon kadi non min nay déjà ko DG jo e der Jama TV donc mi nginama courage meden yide golle den inchallah rabbi mo jay sen yiwi donc kadi yahen mo andintinda carrément ko bras droit DJ Billy ko bras gauche DJ Billy mo wiye DJ Lamzo kankadi donc andi DJ Lamzo ko pay ko andintinda ko wakilanade toute la culture guinéenne kankadi mo mari le 9 décembre ton e nyani na club anniversaire makko mi hala ni on mo be ko nyalande mun den mari haray kankadi en haboto mo au mercredi arto yodo parce que den andi DJ Lamzo haray kanko ni invité mengo hande kadi non donc andi hiden e mercredi voilà donc ko do kadi men arta men salmina be pita Mamoun Dalaba Kundara Mali hay goto mabbe acciaka donc parce que den andi aduna ko sabu ben non fo non ko wadambe DJ Billy sabu allez-y donc do kadi men arta men ngina Tima la petite star borom le 17 décembre tong yade yan kankadi mo salmina fota wana seda jinko nganitina kanko kadi kuni lan DJ Billy jonna sans prévente mi yeye merci beaucoup Tima la star ankadi la weltanima fota wana seda maître Paté kadi yegita ka maître Paté ko afir jun jano mo nganitina kanko o fembay ley e do e kambo donc ko fi on faamu si on non ley e do arena donc allez-y merci beaucoup aussi à G Life Boy kambe kadi donc andi be medi rewde ka plateau do pay koy anintinda koy walitade DJ Billy minimum DJ Billy no way wajude sa walitori mo nano walitorto ma nyamo sa walitori mo nyamo walitorto ma nano donc merci beaucoup G Life Boy kambe kadi be salmina fota wana seda kambe kadi non ngi do ngandi be préparanade le 10 février ngo nyani night club merci beaucoup aussi à toute l'équipe de Bema Mung kadi yeggitaka kambe kadi donc andi ko pay koy andintinda koy pousse de culture yeru ko be way kon kambe kadi hibe way be mi invité do parce que be foko pese woni wadde donc allez-y merci beaucoup ko do kadi mi arta mi salmina fota wono LG Fresh no salmina fota pay ko nganitinda kanko kadi no ngandi anniversaire makko hewno tef donc merci beaucoup à LG Fresh donc merci beaucoup aussi à Yalta Fola kambe kadi be salmina fota wana seda bay do ngandi kambe kadi fewndo hibe tournage go e préparation jigo donc do mi arta kadi mi présente on invité be marde ben hande min no yom préparano parce que hande kadi non ko émission go andi non si be nani jon langina ko striker mi invité ara Jama fo sikkay ko janon mais toute façon en acce kambe kadi be présento mi wolata inde goto minata do bay Allah wadi ko madame Mousse dari ko min Mousse présento e chers téléspectateurs ok DJ Billy merci me weltike taw invité on ara fo no andi yeso mabbe ko striker aka Tamsubari alliance komi woni king ka ghetto si mini non ka ghetto be sikere ka karti ka music wala goddo mais fop no ande si be anda striker be andi ko bon Tamsubari ko pay kun ko andante ma
wala probléme e jama o temo hiɗi fof lan hiɗi troupe aji wonɗi sénégal ɗo surtout non waɗayɓe comédie ɓen e ɓe watta comédie ɓen kadi lan andi ɓen kadi haka wonanimmi ɗon minata noon mi compta e troupe aji ɗin fof mais troupe aji ɗin fof komi tori miɗo weltani fof ɓayla andi fof no wallude lan hande si mi hewti ɗo ko sabu DJ Billy mi weltano DJ Billy mi weltano kadi kala wonɓe ɓaawo LDS par ce que lan hande si tawi lan jooɗi yeeso fof ɗo ko sabu LDS TV 224 ko kamɓe joƴƴinimmi yeeso DJ Billy ɗo yeeso Doma TV haray miɗo weltani kadi membre ɓe Doma TV ɓen fof si mineno mi présente to inde anden no ɗuuɗi no juuti mi accu kadi la star joango mi présente allez-y chers téléspectateurs on nani Alliance Striker haray kankadi ko pay konko anditinɗa kono woliri noon tun himo ɓaawo jama on kadi no puusude mo fiyo yew yeeso par ce que min ni on ko nantuɗa inde o wonu ɓaawo jama on par ce que ko jama on wawma naɓude yeeso madame an kadi présente ɗon ɓe anda ko jiwla bakun ɗo ko honko bonsoir voilà ngiɗi fof landi so tawi ko jantum woni so tawi on yewtiga e jam ma so tawi da journée on feƴƴude e jam o Bobo Tima stadio mongon famde pay ko mon Bobo kadi donc allez-y woko Bobo Tima donc c'est juste un grand plaisir hande lan recevoir on ka plateau Jama TV ɗo parce que bon enen fof ɗen andi culture guinéen on no woni yarde Sénégal ɗo sa nani noon lan inna culture guinéen on le fait que onon kadi ɗo wadde théâtre ji e siko pese ji haray ɗon andi ko honto culture surtout sa yani culture aytata pese aytata cinéma guinéen on nder parce que hiɗen andi culture on hande ko onon wawi wadde preuve ji ɗi annitinɗa on yaltinay pure culture on parce que ko onon wolata jama on heeɗo ko onon wattoto coñci ɗi annitinɗa ɗi yaltinay culture guinéen on donc ko LDS ka groupe on LDS TV donc en tant que LDS ko ɗon mi arata mi lando on onon mi fuɗɗo pose des questions ji annin par ce que andi siɗa weela maaro ko wallinte tun haysi ko wuuli a maɗɗoto tun donc allez-y LDS mi lando on hande onon ko façon théâtre honno wonɗo wadde par ce que théâtre ji ɗin no woodi ɓe annitinɗa ko nigérien ɓe copie to no woodi ɓe annitinɗa bon ɓe copiade siko français ɓe woɓɓe kadi ko guinéen ɓen ko ɓe iwi ɗon ko ɗum ɗon ɓe woni représentude ok DJ Billy mi ara question ma en fait minen sa yi taw min suɓike culture o ko par ce que ko min fulɓe min innata min copie to wonɗo Nigeria walla nokkugo min acca ka min neɗɗo si a batana e batanka ma sa pirana e piranka ma haray feƴƴa ko fo innata kon ko culture on dogante minen kadi ko culture on mi on dogande ha kam e yeewo e kadi culture on ka jarani min wo min yahay par ce que ko culture amen on naɓi men si miɗen jooɗi leydi Sénégal miɗen wadde culture on min accitude golleji amen fof min jokka ko culture amen on min jokkata aray feƴƴa ɗon ko culture on minen min jokki kamen Guinée ko ɗum ɗon tun ala mo min copie to yeeso ton donc ala copiage hay fuy on waɗa woni naturel ko woni e mon gon donc en parlant de naturel en parlant de culture mon ɗo wadde on question mum pose taw woni hande ɗo wadde cinéma ɗo wadde théâtre ji ɗi annitinɗa himɓe no darude on ko gonga mais théâtre ji mon ɗin est ce que hiɗo wadde majji ko annitinɗa yimɓe ɓen si daari nayo jalutum en fait DJ ɗon kadi question ma hande si innama cinéma si innama acteur ko neɗɗo mandantama hoorema ko ha holla e jama o ko nawrata ɓe yeeso na ko nawrata ɓe ɓaawo joƴƴingol waɗa ko andantama hoorema ko jalnugol jama on tun ɗum ɗon min nayi haray ɗum ɗo culture yalti si innama culture ko hollugol jama on ko andantama hoorema jonnaɓe leçon de vivre ko nantama hoorema si ɓe daari on vidéo ma ɗon wooday ko ɓe janggi nder ton hara ɗum wawa ɓe jonnude hakkille goɗɗum go hara wona jalugol tun feƴƴa ɗum ɗon woni nder ton allez-y mayin ka ko Bobo honno Bobo Tima min ko question goɗɗo mi mari fima parce que en tant que jiwo hande c'est pas facile hiya jiwo no jokki pese hara nen makko ni ɓay makko ni no accitimo e mum tu vois donc mi landotoma en difficulté ji honɗi marɗa heɓata fi yagol waɗa tournage fi waɗoygol tournage an ko difficulté ji ko sattendiji hon ɗum wonantama si tawi no addanama sattandeji moƴƴa fi yagol waɗa tournage ji ɗin donc addantalan satteji par ce que sila yaltude mi haalnay nenan ɓe jaɓa baɓen an kadi ɓe salotako par ce que
ɓe anndi ɓeeɗo ɓe salantako ɓe dal anndi paykum seyɗa laaɓanimoɓe maɓe ɓe salantako maɗi goɗɗi goo ko so ɗe tunani ɓe anndirma goɗɗi goo nder ko ɗum ɗon tun watamaɓe ɗumanno donc ɗon si min faami ara yanda feewi ka mon quoi ami haala jama an wata haalugol mais komi anndi kon ko ɗum ɗon wata haalugol ok donc ha joni ɗe wondi e LDS pay ko yannitinɗa kadi sa yi DJ Billy yehi ha invité ɓe c'est parce que ko yiɗa wo ko sabu aduna ko sabu kala ko wawɗa yiide e nder saare nden ko sabu en plus kadi koko minni on kon tun émission mi watta on an wonɗo ndaare on ɗaɗiɗa mari golle ɗe wonɗa wadde DJ Billy no udditanma dame ɗen fof fiya aɗa hollira ko wonɗa gollude kon min noon ɓe mi ɓuuri sohlude ka émission amen woni na yaaɓe ha nandi inde ɓen ɓe min ɓuuri sohlude ka émission amen woni immotoɓe ɓen wallitete ɓen fiyo jema on anduɓe fiyoɓe anduɓe ɗo kadi ɓe mari expérience ko e ko ɓe woni wadde kon min ko ɓen ɗon mi ɓurata poɗutude ka émission an ɗo par ce que lan andi si goo waɗaka ɗiɗi wattake goɗɗo ata minna ɗiɗi ma ɗum nayyi donc haray LDS onon kadi ɗon weltana fota wona seeɗa donc arten ha joni ka striker bon formugol groupe LDS e ñande nde andintinɗa a ƴetti décision innugol hande a wonay acteur jo au cinéma guinéen ɗum ko honɗum waɗuma ɗum waɗuma en fait DJ Billy en question donc neɓama mo posé de mais c'est la première fois de posé mo e télé hunde nde satti moƴƴa noon par ce que hande LDS wona hande fuɗɗa moƴƴinede so passement o wona hande o fuɗɗa depuis 2019 minata 2020 meɗen e terrain o meɗen trasude addi noon hande 2023 2024 no arde difficulté ji buyi min heeɓi e mum sattedeji buyi par ce que min créé no groupe on au début yeehi ha deƴƴiti fof sikki hande kadi yata groupe on avance ta mais hande Dieu merci meɗe yeeso jama on ɗo jama TV meɗe yeeso kadi abonné ɓe amen ɓen fof hay so tawi ko tato no abonné ka page amen te meɗen andi ko fi ɓen ɗon min piranta amen heɓa 3000 personnes haray ɗum ɗon no weltini men moƴƴa e difficulté ji ɗi noon minatamo wowla e fof mais sattedeji buy waɗi kono komi innata ko alhamdulillah feƴƴama oɓe goo koyno nolan ɓenni wo sa yi goɗɗo wi alhamdulillah ando wi no ɓaawa subhanallah e moƴƴa noon no feƴƴa ɗon allez-y donc on nani o si mawɗo wi mawɓe innanno sa yi goɗɗo wi alhamdulillah ando wi no subhanallah e moƴƴa ɓaawa makko donc allez-y toujours koynen e LDS donc déjà iɗen gandi hande noon kadi mi ɓurtay torade yafuye par ce que heure on hari o acci en fota wona seeɗa ko ɗum waɗi ko émission 100% débat wonde wadde hande langandi onon hiɗuɓe musique ɓe langandi o wata hendade ko falɗon ko mais quand même émission ji yeeso ɗum ɗon aroyay quoi donc ha joni koye moom ɓurten intéressade par ce que bon quand même si a inni cinéma guinéen hande forcément haray ɗo mari message mo lance on e cinéma guinéen fiyo num par ce que on hiiɗo pas mal de personnes ɓe andintina woɓɓe fuɗɗoto pese ɓe yaha ha hakkude wona no fuɗɗorɗon ni yahon ha lancitoɗon lutta ɗiɗo ɓennon ɗiɗo ɓe fuɗɗo nantude inde tun ɓe heɓa biye yaruɗo France ɓe yehi toon ɓe suuɗo hande kadi ɓe artata donc quand même haray forcément e nder cinéma par ce que kadi la fois passé la darde ɗo vidéo ji ɗi annintinɗa kadi wono guine toon acteur ɓe men o ɓe annintinɗa ɓe joude pese hiɓe e jafeji a faami wono mon directeur en ɗin vidéo ji fof mi yiɗi ɗo ko annintinɗa on tigui nawnu ha waali pour yo jama wonu heɓu waɗu solidarité fi wallamo koko satti noon si andi gonga ko directeur am wiilanɗa nanen ko wo si goɗɗo nawni a naɓanama saku maaro ɓe sikka ya weela a nawna sina ɗum ko ordonnation wiyta ɗum a faami donc on ɗin message ji ɗon fof haray sohli ɗi par ce que onon kadi haray ɗum noon no intéressé on hay si tawi andi kon ko ɓennata ko on ta cippin niveau ma jamais hay si tawi niveau on hewtoyal toon mais quand même haray ɗon mari message mo lance on e côté mon directeur en jafeji ɗi ɓe heɓata e ɓe andintinɗa kadi par exemple si ɓe yeehi ha ɓe nanti inde ɓe roccitoto e nder groupe on fi uniquement yoɓe yoɓe voyage ɓe acca groupe on donc haray ɗin message ji ɗon si tawi onon ngala on jikku ɗon forcément haray sifama ɗa wawi heɓude message mo andintinɗa a lancay ɗon fi hay si tawi par exemple o télé ɗo hande lagui ne daaraymo par téléphone ɓe daaray ɓe fof ɓe daaray a faami donc quand même émission o forcément ko yahowo a faami donc haray meɗen habbi message ji kadi ɗi annintinɗa a yaltinay ɗi fi ɗum ɗon ok DJ en fait mi faami question ji maɗin seeɗa
première fois mi ara fi wiɗa ɓe wiɗa fuɗɗoto affaire on ha para si heɓi billet walla heɓi par ce que ɗen corkum no yara clandestin par ce que ko ɗum ɗon ɓurete waɗede joni par ce que sa ayata ɗuɗuɓe la fois passé neɓali ɗe balɗe ɗo min mek jango meɗe wola oyni he boy wonɓe rewde ɓe ɗo ɓe no ɗuɗi de est ce que woɓɓe naka ndiyam woni rewde min ne ha ɗum ɗon mi anda e mum fus kono min mi mari ko minata jama o hande siɗa hiiɗi hunde ñiɗa darani fi mayre so tawi ko biye heɓuɗa dey taw ko fi concert walla goɗɗum on tigui no wawi yaade arta jokkita golle mum ɗen kono wigol joni fi mi heeɓi biye mi yaaha mi acca culture an o culture on si ɓuranima culture on ka joɗɗa ɗon yiɗa wadde culture on ɗon ɗum si ɓuranima a heɓa e on culture ko yawɗo go heɓali hande ko woni nature ko woni ka men ko ala hay nokku kono ko enen yawani hoore men enen yawani hoore men won honno ko marɗen jawle ko inata ala nokku go kono enen kadi yiɗe mari berkum men ko sa daari mi jonna exemple e wonɓe sénégal ɗo woɓɓe no sénégal ɗo hara dantama hoore ma kaka yaasi ɓe walata kono fiyoɓe dogu ɓe lumbita frontiére o ɓe hewtoya ka maɓɓe ɗum ɗo wonanaɓe probléme kono ko ɓe lettiɗo woɓe innayi alhamdulillah kamɓe ɗum ɗo ɓurani ɓe te ko woni ka men kon ɗa wurde ka men 100 ans 4 dimanche a wonta jour mo a ñamata a yarta kono ɗo eɗa wawi wonde ɗo nde wonde ñalla toute la journée hara a ñamala e fus hara eɗa dogude te kadi hara sa daari piiji gono ton hara konɗa dogande kon naka mbuuɗi yaltata wona culture wona hay fus jokkuɗa min komi mari ko mi inna jama e nder ɗum ɗon so tawi woni malla on tigui noye aron no jokki hunde hayso heɓali e mum yimɓe yo eto o jonna hoore makko courage o inna si welali hande welay janggo ñande woso finiri ɗum faɗɗi janggo welay ara min ko ɗum ɗon mari hedde ka voyage oɓe so tawi woni on tigui na ka gonga ɓe ka hoore sondu heeɓi yarugol ara yo muña heɓa ka hoore sondu kono yaroygol ndiyanɗan ɗo message labaɗo yaroygol ndiyanɗan ɗo wonamo kala de woɓɓe no toon hay 14 heures wata feƴƴude ara ɓe soƴƴani so ɓe nama hay odeur ndiyanɗan naati ɓe ara ɓe maayi awa nanni ɓen noon won si ɓe feƴƴi ɗon aray moƴƴata donc le cas de mon directeur mi jonnima anda ali ɗuma on interview mi jonnima ka makko on woni ko jo pese mo annitina hande sénégal fof e lagine fof ala mo andamo donc o yeehi ha o waali o nawni donc jama on ɗa andi ballal ngal ɓe waɗanimo ngal ko saku maaro donc ɗum ɗon kadi kon ɗum wiyata e mum a labinayi ka kaninayi ɗum ɗon ɗum ɗon dj min nayi taw labaka premièrement si ɗon feƴƴi mi arta hande affaire comédie on cinéma o min nayi fayda hooreji ɗin fof no ƴettitiri ɗum ɓaawo ko noni ɓe ƴettitiri ɗum ɓaawo hande hay sa daari ceerno thiopien nandata e maɓɓe e hiɓe ka ara han joni mais naasi ɓe cartoni wa artiste no cartoniri fayda fof ko iblis on ɓuuri jokkude ila e dj ɓe ɓen no mecca e goto dj ɓe ɓen ge membre ɓe ɗon noon na ɗon noon dj mi jonnoma exemple goto sénégal ɗo hande troupe aji waɗayɗi comédie no ɗuuɗi ɗo mais na dj ɓe ɓen fof wallitotoɓe te a yaltina ɗo vidéo joni hayso tawi ko devi naɓanɗaɓe ɓe partage woɓɓe ɓe daaray wono dj ɓe buyno ɗo a naɓane ɓe intégré on ɓe yiyemogoy kono hay commentaire maɓɓe fiyoɓe remercie ka page ma yiyata na noon saka fi ɓe heɓa tan ƴettugol waɗanama e stati ɗum ɗon si ɓe ko ɓaɗantama e stati presque min nayande hande jama on no ɓurdi kono ko seeɗa eɗo dj ɓe go ara e sans vie ɓe ala e stati mais waɗangol ma ɗum ɗo story fi page ma o ɗum ko probléme wonta e maɓɓe joni noon artiste ko yaltini o artiste nanta ɗo tuñinde ɓe fof ɓe doga e ɓaawa makko kono cinéma o tawi ko culture on ɓen ɗon jokki bien sûr artiste ko culture jokki mais ɗuɗuɓe kadi ko iblis on jokki voilà le cas momi wonno wolde nane on nane mi fuɗɗori ɗum noon mi inni lan invitude yimɓe min mi invité pas mal de personnes a faami mais jamais lan lansana artiste jo wonɗo dow fiyo mi invite mo fi honnum par ce que min e nder analyse yan nin komi jooɗi mi analyse moƴƴa mi analyse fi émission an on mi daari honno mi dowamo warrude c'est que émission an o c'est pas forcément min yomi heɓu viiji komi sohli émission an o andi hande lawanoma invitude par exemple mi jonna exemple hara ko a woni ceerno coppi mi invita ma ɗo émission men o yaha e forcé hay siko sabu ma tum a faami mais le problème est que contre probléme o woni koko ɓeynata kon
ananay himɓe buynoynama ɗum hay yaroɓe beere ɓe si a watti yarde si a yehi ka bar a yiyay tu yaro o welirama ni sabu no yarita ɗum hay wuyɓe ɓe o haaldata welde wuyɓe ɓen ko ɓe yu anda hocci e o mir ɗo cippoy to wujji ko ɓe meeɗa wujjude ɓen namin kadi oɗo welila ɓe yaada a faami donc haray kamɓe on message ɗon c'est très important et surtout noon enen animateur ɓen fiyonnu par ce que wano ɓeɗo fof ko gonga ɓe wadde ko ɓe wawi kon fof fi puusugol culture men o mais quand même kombo andi janggo striker kon ɗum wonoyta kombo andi ɗum kombo andi janggo goɗɗo go e goɗɗo go wano be mamum en ɓen fof kon ɗum ɓe wonoyta hay goto anda mais imagine to a hande si tawi mi sous-estimima janggo yeehi ha a heeɓi ko heɓata kon mi falamama noon inude fi Allah ar haray wona ni lanka donc du coup feƴƴa ko almami o inni ɗon kadi DJ e nder som makko mo inni wo o jeejeno woɓɓe yo fiju concert ji maɓɓe hande ko kamɓe jeejatamo yoɓe fiju honno ko kamɓe jeejatamo yoɓe fiju concert ji makko ko ɗum waɗ ɗum c'est parce que o gollani hoore makko hande e DJ ɓen mi innayi si tawi woni malla hiɓe faala karesude Sénégal mais habbi mi landuma striker est ce que am pire probléme ma on kadi na e DJ ɓe woni non parce que quand même habbo pire probléme parce que quand même DJ ɓen to habbo mi arane seeɗa andi ko an jeeyi question ji ɗin ko a répondre a faami parce que par exemple sa ari ayni DJ ɓe a faami haray déjà minen meɗen andi minen meɗen monanata non même pas wona question monangol on andi ko ndu waɗi lam batande hunde ko fi yo culture on avance sa yandande mi dari ke mi yanani DJ ɓe walla mi gaynali mi yanani troupe comédien ɓe mi gaynali mi yanani artiste ɓe ko fi honnu ko fi yo fof wonu nene goto townen culture on fino yara parce que mais striker abi mi landoma hunde tere joni wono min par exemple no mi invitir mani andi déjà ça fait plaisir yo mi invité hay sayna goɗɗum a faami haray ça fait plaisir fiyonnu parce que quand même mi yomi invite goɗɗo mo andintinɗa carrément hi lan andi oɗo si o heeɓi ha o heeɓi sina no gasa nde lan hoota guine mi yiyay lawol ngol o moƴƴini ɗon ko ɗon mi rewrata harana e goƴƴu gaƴƴa mi rewata a faami no gasa si mi yahoyi ha nokkugo ɓayne fof ɗen andi no howtirten guine noon nokkeli goo otowaɗa ngal darike ɗon no gasa ka damal galle mo mi rewata est ce que mi hewtoytaka mon est ce que ni ñande mi soƴƴata toon est ce que ni ñande mi lottako toon est ce que sino duwa walede nde fof no wala e nder otowal aynatala ngar wala ɗo andi ɗum waɗay donc c'est pour cela ko wonɗa lancude kon c'est très important ko ɗum waɗi si yaltuɗe en seeɗa e côté mon on débat ji ɗi wonɗa addude on côté ɗon ni no mari importance surtout noon yo jama on andu kadi enen wonɓe ɗo ɓen ko enen wawi wallidirde min ko honɗum misaloto ko watta e wa dijeɓe goo e dijeɓe goo par ce que sina ɗum c'est un peu dur e wata avance ude si tawi on tigui ko ɗum waɗi si a yiyay ɗo ne a yiyay ɗo par exemple jonne exemple wono sayfon o yanguike Sénégal ɗo ndaru tum ɗo ya nantu inde ko be memo ya guine par ce que ɓe hiyay ko woni e makon ɓe anda hihi ɗum ɗo no dowa produire de yaaha a faami mais ɗo ko noni probléme o min simi wattike kundolo kunɗo a ala kunɗo sen fottiɗa hewri kala min e noon mi hewrtotako a faami donc quand même alors que ko enen ɗo wawi puusidirde koye honɗum puusidirten koyen eto taw enen jouwoɓe pese ɓen kadi koyen eto ɗo en ara e cadre ma dije enen jouwoɓe pese ɓen koyen eto à chaque fois innoven e hoore konne wadde ko par ce que min andi ɗo buyɓe andintinɗaɓe tournay bien vrai que woɓɓe no tournide téléphone ji a faami ɓe tournira téléphone laaɓa poyi wawa ko caméra tourni a faami mais en matière de professionnel haray hay si tawi par exemple e hollirde culture on par ce que min komi darata ko min sila darde mi darata ko wonɗa kirɗinde kon ko par exemple hande ɗa wawi wajorade goɗɗo chaine mo watta on messe ji ɗi o watta ɗi a faami e par exemple ko wonata 2 jours 3 jours o hotali ka galle nen makko alors que ko debbo a faami ɗa wawi mo wajorde noon ka nder pese ma ɗa wawi wajade goɗɗo e wattandeji makko ɗi ka nder pese ma andinamo surtout noon si tawi hihi enen ɗo koyen iwdi pulɗo ɗen hande ittata ɗum noon a faami ko be andina on tigui ɗiɗo coñji ko ni ɗi yarata andi noon ɗon kay min par exemple sa addanila joni lien mi daari mi tawi ko wonɗa wadde kon no wawi hihi la reeni ɗo goɗɗum ko andintinɗa ɗum ɗo wawa avant par ce que mi haalande hunde o tere de striker ay sa daari film mo andintinɗa o wajotoma hay goto innatama o waji kema a daaray mo tun andi ɗum gon no wayi wamo ɓiɗɗo mum mayi
tuma yiɗa goɗɗo no nayinoɗa ɓiɗɗo a wosakataki an gonɗi ara e ma par ce que haray yiɗa andi ko accuɗa kon a faami donc matiére si ɗe wolde fidi jeɓɓen est ce que onon kadi on woda manquement de professionnalisme mo watto ɗon kadi DJ miɗa wiide mi ara ɗon andi min plupart komi watta kon mi fuɗɗortaka ley mi ƴawra non striker accunugol an mi wowliraɗi côté ma non ko ɗum andi an voilà joni abi mi artiranama débat ma andi an sa wowli enata DJ bili tum ko yinɗa DJ ɓen ka min simi addanima question aynata an tum ko ɓe représentant on foof joni menen tun taw meɗen mari probléme e horani kono woni on probléme hande troupe aji wonɗi sénégal ɗo ɗin fop ala wawɗo troupe goto Guinée kono wat ɗum min striker simi heeɓi ɗo joni wi mo andantama hoorema goto heɓali walla simi waɗi ɗo joni ko goto waɗali min mi ɓuuri fo mi jogata ko miɗo faala ɗimmojo an yo artawanmi ko mon ɗum te noon si mi waɗali ko min tawri culture on kono jokkirano mi wata yaade on woni ɗum hande Guinée ayata fayde troupe um hay fandu kum fuɗɗi ko jawde hande ɓe ƴettay kum ɓe ƴawna kum kono wat ɗum ko fi tum fof yo wondu kono culture on hande Sénégal ɗo mo be ko hoore mum jokki te noon hande si min fof minen acteur ɓe ɓen fof min ƴettama min naadama e fakkere nde andantama hoorema min nayi artiste fof e acteur fof e animateur fof ukkidirama watande remude min guinnama koye min remude jonno mo ɓe amen ƴetti kari mum hucciri sengo no remude est ce que nden fakkere ɗon de gasa yawa e gasude jonno si min fof min turodi nokku goto gonko ɓenata kon ɓay kile Guinée min dasteɗa andi kile kile si ɓuuray ondude si ɓuuray yawde ko fof ukkodire nokku goto arnoɗa unaldu woɓɓe wowɓe welnude haala kan hara no yima nder toon ɗon yaway lowre nde gasa e tinna mais min fof noon mo ɓe no ƴetti kerim mum no uggini no rema ɗon te kadi mo ɓe remata fi yo wallor goɗɗo ko hoore mum tun jokki ha non donc ko enda fi keri kin noon laaɓi par ce que sa fewti ɗo e remugol an ko lawol ma ngolonɗa ko lawol ma ngolonɗa ƴettude te ɗum ɗon noon haray donc allez-y merci beaucoup striker donc haray kadi iɗon andi le 10 février on ɗe mari parrain ɓe janduɓe merci beaucoup Ibou Dalifort série kadi jangay am noonu jërëjëf ni nga seedale sama xol yàlla na ma yàlla tex yow bés boobu nag ay ni lan ko 50 gâteau addata kono addana wotere ko lutti kon fo waɗa mbuuɗi allez-y merci beaucoup aussi Serrano le boss de Grand Yoff Serrano kadi hiɗo andi ko parrain jo jano neññande min on neññande ko concours parrainage et concours marrainage donc aray kadi Salimatu Camara kankadi ɗiɗon andi kankadi ko marraine jo jano neññande le 10 février ton e Ñani Night Club Grand Wuri a préparano to lan publicité ji artiste ɓe ɗum on no publicité ji animateur ɓe men wonɓe ɗo ɓen yahen daaro en publicité si ɓuuri ɗo seeɗa on say arto en ka plateau si waynitoyoɗen par ce que ɗen andi kadi heure men on hari o ɗeɗɗi en seeɗa aroyen noon kadi e parlant de professionnalisme wonde wolde on aren e maɓɓe landoɗen ɓe kamɓe kadi ko ɗum ɓe firmirta e konno ɓe woni gollirde donc Grand Wuli si c'est bon ɗa waylan naɗande publicité Jama TV avec vous, jour après jour. Jama TV présente deuxième l'anniversaire de DJ Bella Jolly wado e Jama TV woyi don andi émission daru yidaw ko do watta Jama TV ko wonde wadande fête molanaɗo samedi le 2 décembre au lycée Kennedy en face monument Koloban wo wonde hombe l'association Potta fi anta souci fori résident à Dakar président gonen Abdourahim Diallo et artiste hombe woni wure lagine ara kan jatu leluma jonni ma bernde ande mi watti do munyalle yurmende ka fala dawo yaden gido ayon dinido fils de Marga de Bunaya be yurobe mali be de mu be harale o be hokire metodo ko be wadi womi wondire metodo Petit DJ Eriko Jadi Fere Sigito Kulu Sangi fo wono wi Petit DJ womi yedon kadi ko honto wadata lycée Kennedy wadata en face monument Koloban entrée ini 3000 francs CFA aro soutenon émission aro soutenon DJ Bella Jolly soutenon culture guinéen on a pas de fêteur au lycée Kennedy ara fo no dita dañande kadi ko wela ma wela ay ma wela
anniversaire, DJ Lamzo. Joyeux anniversaire, DJ Lamzo. Nenyande dara de yombo. DJ Lamzo présente son 3e anniversaire à Dakar. Oui, DJ Lamzo de Jama TV. Génération Bobo, DJ Lamzo. Kundar, Bajar, Hame Moy Mali, et ko Lamzo. Woko le 9 décembre. Nous comptons wata au Nyani Night Club. On a DJ Lamzo. Paikou la kunkung. Lamzo no sa génération. Wonde nyande kadi non. Wota yegitu. Ibo mari invité be mola nabe. Bo parengon ko Messe Wuri depuis Medina. Amadou 25. Et boy Tundunji. Et Messe Lamine Touré. Leikone. Et Kouti Grandakar. Sadio Pita depuis Wakam. Suleiman Yunda Diabo. Oumar depuis Grandakar. Et Yay Kamara Mekadi. Hadja Binta Balde depuis Koloban. Et Djaja Rama depuis Charoy. Mariama Aselem. Et Lamarana Wakam. Wo Artenka Sere via Sere Medina. Sere Djo Diallo. Sere Gerte Kiaf. Sere San Rival. Wo e Sere Aïssa Ritwa. Mosibe Lamzo. Minni onko Paikou. Yidaku. Yedaku. Samedi le 9 décembre 2023 au Nyani Night. Tagodo tutu sa koleta. Ningo ndo sala gabi me akbi pade ande. Liye Nyani. Tagodo tutu dey. Joyeux anniversaire, DJ Lamzo. Wohi mola ni on kadi pasi wona kadudi nyamande ala kono pirion chatta woko 2500 wadata ko prevent 3000 francs ko ya nato ama VIP to kanewdi don kadati don ka foti don wala 5000 francs CFA adije Lamzo fay ko ngay ligede so noddi tinder do tultudo woko tartudo nder do goje labade be otino nder do goje wonon ko hobbe amin tapay koy ko hobbe fikir tapay koy woko DJ Yaya DJ Billy wo e DJ Boss DJ Yaya Junior nde nyande kadi minni on entrée on ko 2500 prévente 3000 francs nata ama kadi wonon ka newdi don encore ko 5000 francs CFA ko VIP musibe onon e Lamzo e Yaya ka numéro téléphone woko 70 353 58 42 70 324 51 12 DJ Lamzo ende jande musibe. Joyeux anniversaire, DJ Lamzo. Le 9 décembre, Konyani. Joyeux anniversaire, DJ Lamzo. Le 9 décembre, Konyani. Yeah. Philosophe Peul. Philosophe guinéen. Dream Company et Guinée Formation wani kol tatan concert mi do wuli hebu gol cancer mi do fi watu rap guinéen wana wadu gol tun concert ko yo caché bin compte bancaire kon nous fendi wo samedi 23 décembre wako centre culturel Doutasek Artijombo Artijo renommé international Europe yakudele de Kambu Paikou Kunoida Olanchi Gambi Olanchi la Guinée Olanchi Côte d'Ivoire Olanchi Bamako Erapindi Kombo wako striker Poulong Oimei Nanak Poulangal la Guinée forme de nota le 23 décembre centre culturel Doutasek Eningambo wo striker comme Poulong Berne mabe walotako Komi woli wo nunanaino lang Komi mapori wo nunanaino lang Sajo mo ansala na kilang Natu Gongol ko 3000 francs CFA VIP ko 5000 francs CFA Artiste Guinée wobe Sénégal me fo nolota Sere Jiding Groupe Jiding enenge striker Europane hakune Guinée Sénégal rappel me fo nolota Fissa ji waday wakala DJ Jo holi do wore mudum rappel be ben yarno to striker sila mi heba mi do wakili mi weddi taki kolla mi akiri gurnanga na mi do yondini mi yetta joma salli sinoldini mi do jawa hore belle helta babe fiyo jemma on mi hebu ko mi walo fisike mi hebu ko mi dano o hale jama fono invita wo ko de tumo wo ko le 23 décembre ça se passe où ko centre culturel Doutasek toute la communauté guinéenne kala mona da hore ma kala artiste wonto e der Sénégal hay no invita concert o ido wawi dude 77 788 55 23 wala au 77 646 40 55 un concert du jamais vu exceptionnel. Ça se passe où? Au centre culturel Doutasek le 23 décembre. Donc on yi publicité ji di mbedo fo ko mini on ko gollobe Jama TV ko on be wadde concert ji e soirée ji donc allez-y Dancehall Boy Rhythm kambe kadi be salmina fota tonge wakam mi yano ton andi wo gonga ko be inta kon men non kan non ko wawbe jabbade ko don donc haray kadi be salmina fota Dancehall Boy Rhythm haray kambe kadi be invité le 10 février tonge Nyani Night Club woko Junior King Boy Dance e King Boy Dance kambe kadi don andi ko Junior ko e moko babben donc kambe kadi don andi ko
fayɓe ɓe andintinɗa kamɓe kadi ɓe puusirde côté Wakam ton kala groupe mo andintinɗa no Wakam ton hiɓe wallitade mo hiɓe puusude mo hiɓe wallitade kadi DJ ɓen donc ça fait l'occasion kadi pour yo DJ ɓe wallitoɓe donc merci beaucoup Junior King Boy Dance et King Boy Dance donc merci beaucoup aussi à Lay Lay merci beaucoup à toi Lay borom le 30 décembre ton e yengulen kankadi himo salmina fota wona seeɗa donc aray ko noon yarata hiɗen andi enen fop anniversaire on neɓata o hewta anniversaire on neɓata o hewta Tadde Safa kamɓe kadi hiɗo reni vidéo ji maɓɓe ɗin hara hiɗi arde kamɓe kadi hiɗon andi ɓe nilan DJ Billy inchallahu rabbi men aray ka plateau men haala fi amen men wawa hollude jama on ko men woni wadde kon Tadde Safa 224 haray ɗo reni page maɓɓe on kadi so natay ton ko noon naati toon donc merci beaucoup Tadde Safa kamɓe kadi ɓe wallitade moƴƴa DJ Billy donc arɗen kadi kay striker e groupe on nde ko onno LDS TV 224 LDS TV 224 kamɓe kadi haray sikku mi dey sa natay ka YouTube ko noon watta ka donc YouTube et Facebook fo voilà donc haray c'est très simple a waɗay tun LDS TV 224 TV 224 donc no yarata kamɓe kadi mi nota e ɓeɗo hara émission ji ɗin fof inde maɓɓe nden feƴƴay min ni on carrément DJ Billy ko ni woni ni ɗo aren ka LDS ha joni ɓayɗen andi en duwaka hande heure ji men ɗin déjà hiɗen andi heure on ko fuɗɗiɗen moɗon o moƴƴa mais quand même en etoto tun poɗiten affaire ji ɗin fitu ye waw suddade ɗi fof ay ka donc LDS aren ka affaire de professionnel hande honto fewndi ɗon e affaire de professionnel o honto par ce que koko minuma kon tun no wodi hay filmiroɓe wara ko honnunde a faami donc haray si wolama fi professionnel e woole fi tournage ji ɗin la manière donc no hirta crème vidéo on a faami e no vidéo on wata noon e onon ko on ɗon tournude kon e ko honto fewndi ɗon e ka tournage ji mo ok DJ mi nani kadi réponse ma en fait mi araɗo gonga ɓeya wolugol ko ala e wadde mi araɗo kadi e jippingol goto par ce que la gandi troupage ji Sénégal ɗin fop mi ala probléme e goto mi toraki kadi heɓugol probléme e goto mi wata kadi innude ɗo DJ hande ko goɗɗum go mon tournirde arana ɗum fo no andi minen ko téléphone mon gollirde nini sina série mondantama hoorema momin doit gollude tawata on non téléphone wata mo joude parce que no wodi ɗin série ji kadi ɗin ɗon noon kadi no arde iɗi tawa e projet ji amen ni par ce que nini minnayi komi waɗi kon mi waɗal tawa hay fus parce que projet ji komi wallini kon komi woni trasude kon no arde siwa piiji ɗin fop ko golle ɗen meɗen gollude taw ley ko si a defi ñiiri a natta e galle fayda ɗuuɗa galle ɗe natta hiya ka wona e defede ɗum kono si air coƴƴa yoni to ñiiri no ara sa defi ñiiri si yaltinana e jama on aray minen LDS fof meɗen defude min ɓannana jama on ko ɓe ñamata tawa yona ɓe weleɓe kadi inchallah donc ko cadrement vidéo ji par exemple ko combien de sketch ji ma ɗum ko film ji jelu tournuɗon ɗi andintinɗa carrément hihi ɗiɗo hande ɗon lance ɗi ka YouTube sketch ji ɗi min tourni ɗi andantama hoorema min joui wono série ji 3 ou 4 ɗi waɗali terminaison par ce que goɗɗon ko saison en haaɗi goɗɗon kadi ko fayda ɗi fof kaka saison en taw min dari wono l'amour est très fort on noon ko actrice jamen goto baaɓe makko feƴƴini yo allah fewno e yaafoɓe ko noon ɓuuri kalde série on mais meɗen tori yallah yo mi waɗumo retrouvé min continue série on par ce que lan andi himo tawa e série ji amen momi ɓuuri faalede yo gayante on par ce que lan andi gonga ɓe a leçon ko woni e nder série on kon gaynal taw yaltude si ɗo feƴƴi mi yaa kadi infidèle kadi on noon kadi no woodi kam min dari e makko ko continue ka on ɗon noon imo yankour ni on ɗon kadi no arde minen mari kadi d' autres mais ka ɗumaji ɗin ko tournoton ɗi hara ɗi continuata kon sikkuɗa ɗum pénalise ko jama woni darde kon way pénalisé par ce que une fois que mi woti kamen ɗo neɓali mais fayda mo miidi o haalnaylan fi mum wono wonɓe darde min hedde toon min hedde kamen ɓenna wono si tawi min publie ɗo joni vidéo kamɓe andi si ɓe fuɗɗi kewɗo sogu maɓɓe ko noon continue ta ha waalo ɓe woti darugol vidéo ji ɗi andantama hoorema koyeɓe yahu ka télé ji ɓe daara ha film on hawa gasa walla say ko pese ɓe daramo premier hawa gasa
te non fayda ɗum ɗon ɗuuɗa joni YouTube kono kadi mi toroto wonɓe montage de wonɓe publicité ɓen fof eɓe to ɓe waɗana jama ko ɓe faalako si Allah jaaɓi ɗum ɗon ila mi artigine ko fi ɗum ɗon woni battude fiyonno si série fuɗɗama o yawa ha waalo si goɗɗo watto ɗum kamɓe ɓe wawi darde ɓe respecte ma ɓe valide ma kadi mais est ce que ɗon kadi harna ka ɗuma andi comme no wolirɗa noon no ɗo ɓe buyɓe annintinɗa ɓe waɗay série ji hara koye ɓe luɓo rewɓe a faami ɓe adda ɓe joua hannde a faami hay so tawi ko hara ko sketch ji ɓe joua tadi ɓe joua ɗi hannde janngo ɓen jiwɓe ɗon continue-ta ka nder groupe on est ce que LDS kañum ko élément ji normal élément ji suuɗi ɓe jogui ou bien hay oɗo a luuɓimo adduɗa ɗo DJ ɗum ɗon fof nandi anduɓe LDS ɓe kañum nandi LDS ko créété ko min charge kuure ɗen ha heewi si min fuɗɗi fellude no woodi ko min manquinta na élément élément ɗum ɗon meɗen mari si min fuɗɗike kadi Allah dandu probléme ko comme commune ma ɗo kon fof sa yimita kaaki ko andingol jama o minen wo hedde taw e cinéma o min luɓata ko min innata min luɓata ko min fuɗɗaki taw luɓade minen tu woni gollude kala vidéo nano manti noon sikkuɗa wona manti de digi min lagandi komi golla ko LDS gollani kon production LDS on ko gollani kon komin dogani kon ko fi anan tan hoorema siga ɗum ɗo hande hande luɓoɗa actrice yo goɗɗo walla immina actrice yo goɗɗo ara tawa manquement de respect heɓa nder ton e groupe on par ce que hande hande wona ƴetto goɗɗo adda tawnamo e woɓɓe ɓe joguitiɗaɓe ƴetta on tega hoore mum haray c'est pas joli feƴa wono kami fuɗɗino yanande DJ ɓen kon wono ɓaya ɗum a fuɗɗike no andi ɗo si a yanani joni DJ jo kon ɗum waɗeten min komi ƴettu responsable DJ ɓen a faami min kadi mi haalane d'une part ta raison fiyon no par ce que no ɗuuɗi ɓe annintinɗa hannde peut être andi jama on jisay no ɗuuɗi ɓe annintinɗa pour ya hewtoy ka émission maɓɓe ko probléme a faami no ɗuuɗi ɓe annintinɗa sa naɓaniɓe message fi émission pour yoɓe jaabuma ko probléme min quand même goɗɗo adanaylam message ɗo yomi jaaboma sattay mais si mi nanimo en yewtay a faami tuma mi heeɓi temps o en yewtay mais andi ɗum ɗon kadi fof jama fof no andi siɗa e événement poursude événement ma on fiyo marsu forcément no woodi no wawata kadi a faami donc quand même d'une part ɗamari raison mais d'une part ko fiyon ɗum kadi mi jaɓata ɗamari gonga c'est parce que ko wolete kon yo woole comme no woliɗa noon andi sa woni direct jo a wooli ko annintinɗa hihi ko ɗum noon wonɗa wurde a jaɓay kadi sa haalanama piiji ɗi annintinɗa hihi ma ɗum sa hiyani hoorema piiji ɗi annintinɗa hihi hande ka neɗɗo ɗa andi enen ɗo fof siɗa yaltude kamen koye watto ha moƴƴa a faami kono si tawi sare nden fof ko a watti ha moƴƴi sinnama yimɓe ɓen no wattade aynayi o en ɓay a wata inde an ko antum woni responsable yimɓe ɓen fof a faami donc quand même ko ɗon mi ardi quoi mais hari noon kadi mi excuse oto e côté goto woni élément ɓe LDS ɓen normalement sketch mon to soko no doit dogude déjà ene fof ɗen andi heure mo fuɗɗi ɗen en e heure mo arɗen o mais mi prometti on hunde wotere accanaylam page ma YouTube on ma ɗum innalan ko ɗo vidéo ɗo a feƴƴoyde prochaine fois ɗo en fuɗɗo émission mi ara e mum feƴƴinen on noon on say kadi si ƴette woɓɓe ko donc merci beaucoup haray an on taw mi ɓurtama remerciude ɓay noon ɓeeɗo kamɓe langandi question ji ɗin si ɗuuɗi ɓe huɓɓinay plateau mais quand même en yahay e makko seeɗa bon an hannde komi landotoma question mo mari komi landoma ko ɗo e wayni to par ce que goɗɗo ko kadi no doit wadde émission ɓe déclara ni lanɗo joni woni en tant que jiwo eno hiruɗa LDS noon ko hoolare honndum an maranɗa ɓe par ce que yiɗen andi ka troupe aji buy jama on yaafoto noon jama on kelodiray jama on jokkodiray ka gorko e debbo dari o ka jaami hay ko ɗum waɗi ɓe sendi ɓe min lan tawano ko ɓe sendata ɗum fof a faami ɓe ni yo rewɓe juuliroy to ɓe juulira to a faami donc an e LDS et la façon donc no striker woliri noon minen namin luɓotoɓe rewɓe par ce que haren woodi a faami min namin luɓotoɓe rewɓe par ce que hoolare no e entre mon no woodi confiance jano wonɗo hakkude mon donc quand même an ko won confiance on mbo marɗa e maɓɓe ha tawi koye a jokkuɓe e si tawi kadi noon si tawi ɗuma on no ley toon confiance on ko keɗodiral ngal addi fof kadi laɓɓina même pas meɗen ɗum ala ton kelodiro ala ton si min hewti noon mo ɓeynayyi dal par ce que hay meɗen min waɗi ɗum tere si tawi a fija e yalte ka yaasi respect kadi si tawi fijindaru hewtimo ɓe ay ka kene
non mo be yaltay dal ok wacci be yaltay mais ko groupe ton me ngaccani groupe on kelondiro ngon. Donc si je comprends bien, no di respect mo mara non groupe on quoi. Voilà. Inde den no di respect jano mo mara non. C'est très important parce que quand même ko benata ko o andi sa fokkiti makka ko nabata ma makka kon tigi sanani inde den tum woda en watortoda. Fami donc quand même are o respect donc kadi are mu foti trop mais mare mi burta encourager de. Donc chers téléspectateurs bi hari den andi en foko LDS hebuden do comme invité. Donc be fo kadi ngaccita be wada dernière parole ji mabbe nim be wayni toro si be fala soulignude goddum ko andintinda no do labande jama on fo be souligna do si tay kadi bon ko be wayni to tum accitembe kadi be wayni to joni en fuddoto ji on si aren kasukabbe onno bobotima joni an konnu wala da tagude to last star LDS on kadi donc kadi no yaada donc kadi dum ko mantibe no manti ko last star no LDS last star LDS c'est cool donc last star konnu woni dernier moment on e comme mbo kanta wayni to da sa urike non fop a fuddaki subu nan subu andi wobe nay subu ala parce que si minni do me ala indeli yimbe be mi faljay la wayi nugol dal la yuri fop kala wonbe me ngen daru def kala fambe la yuri fop dal machala ay goto indenen wata konto konu nginata fi fala be natu LDS be rewbe si famabe fala be natu be andi dandi be do hayno mari esprit andi wobbe be yey ko wadata ko be faale kono be atarde ma be na be faala donc là ça fait l'occasion pour si diviser ma yobe hiu be anda jaka damangal hino do donc ambe non ko ndu wiatabe rewbe dimmobe ma faala be natu de LDS be ben non faala be natu de LDS ben non si be faala natu gol si be ari yang la wabe ko gol lawol si be ari kadi wono dimmobe amen wabe ko gol lawol ko tawata hi be waaway natu gol LDS tay be faala stay ka respect no ton c'est respect ala donc kadi be ya fantome be ata natu gol parce que menen ko respect ala wo men wata c'est très cool quand même andi min ko buri la welde ko no wadde kon c'est que je vois langide ko no dégage de kon quoi amour mo jogi do LDS on langide mo quoi donc an kadi ala jeng ko on ma ko ton do ok do taw mi fuddore taw weltanagol membre be LDS be gonga be adajere so passement LDS on mi weltano be fop ila début ha hande mi weltano wonbe suivre LDS be fop woni de côté ji din fop mi weltano kadi ben déplacer no be ka événement jamen il est le 13 mai adi le 7 octobre mi weltano be fop mi alawa mabbe e mi andintina jama on kadi e événement ji buino arde wono si Allah jabi kadi mi dandi e mi haysi yewtali peut-être arede yide meden fuddi hunde nananta mawre ma ko burta nabude comédien be yeso woni festival comédien première édition on c'est la jabi waday le 16 décembre do dum ko yengulen watta c'est la jabi ara mi do nodditi kala fanjo LDS e kala fanjo cinéma wondo Sénégal do e kala acteur ji wala artiste wala animateur mi do invité mo c'est la jabi le 16 décembre e be arbe hiya comédien be nouveau génération wonbe Sénégal lo ben ko mari talent ko e kadi ko be waawi kon kadi si Allah jabi baylan andi troupe jidi fop be men yewde be invité be de nyande fo invité no ya be fop be manto de mabbe be nan wada ende nyande ko goddo meeda yide ara la invité wono animateur be fop be barbe sedi to ne nyande je serai là-bas moi nouveau génération ko watta kon si Allah jabi si do feji kadi mi noddita kadi jama on ka almami jom est-ce que famille on boni almami na andi dum almami jom fo na andi fimu wande nyande kadi si Allah jabi hara menen kadi meden der to ka almami jom bayno do andi min nay fanjo striker wondo Sénégal lo hewtata wa kono no andirta dum ko so noti kende nyande mi hebata ko non Sénégal lo minata Guinée parce que la ngide be go ko warta to ko mi danda sim waday hewtata to kono landi Sénégal lo kanyum jokko la nge fambe striker we hewtata ara la invité fo kadi de nyande mi weltano kadi wombe men suivre de be meccatabe parce que ko be nomi buri weltanade e kadi membre LDS gollambe LDS be e wombe gollande LDS be fop mi do weltani be si Allah jabi la combat continue ko enen e piro ngo si Allah jabi
Merci beaucoup. Si minani andi no mi doit ka pose toutes les questions kono si minani combat ay na yare da mari ennemi be quoi. Non, la combat continue, ça veut dire que cinéma on ko combat. Ah ok. Ko combat parce que ko jipiro. Andi si a woli fi combat il de no ayta ite de côté ji. Non, alma mi souvent ngana moy na la combat continue. Allez. Mais wobe si carré ko classe. Allez-y. Donc allez-y chers téléspectateurs be hari ko enenge LDS mi burta o remercier de moƴƴa hare kala ka wola do ko annitin donc dum don laba ka hare meden tori yafu e nano me falira parce que uniquement koko minata on gontu menen do fo presque comme un pay ko annitina meden ekkitade ko woni wadde kon walo min e animation on fop hare men ekkitoto woni quand même mais non la hebude kadi revenu ji de annitina carrément wono DJ Son et merci beaucoup DJ Son daroto be ina lan carrément beydu dum do duytu dum do beydu dum do duytu dum do donc merci beaucoup grand DJ Son kankadi mo salmina fota wana seda donc no burta on kadi andintinde le 10 février striker no ngare no nyani night club ne on andi ko mais on anali mais anda ko de DJ Billy nanta min non mi andi min anda sunale 10 andi min gonde tuma fuɗoto nande le 1er février inchallah rabbi son mi nani no goy on kadi ara inchallah rabbi son on arali ko hay pay ko mi de yide ne be nanali donc DJ Billy on do ma nande joni aray non quand même angadi mi accide LDS fop mi wola do en direct kambe fop la nodditi be nyande nyani night club parce que ko be nata ko hiida o ko sabu donc aray min Allah jetti hore an halfini on moƴƴa ko gonga non andi goddo ko be nata ko hebuda himbe o ko marda himbe o madu ngala himbe o wo gonga beya cippintum hoore ma yaada e jama on donc kono hiiruɗa ni haray kadi mi ɓurta on innude tuma faala ɗon émission o Dame Jama TV ɗen no udditi avec DJ Billy tuma sentiru ɗon arde ka galle ɗo galle ɗe no udditi donc ko ɗo mi arta mi waynito chers téléspectateurs ɓe fop wonɓe noɓe men darude min naw merci beaucoup haraw yeggitali kadi événement DJ Lamzo on le 9 décembre ɗum ko ñani night club le 2 décembre kadi ɗe wondi e DJ Bella Joli ɗum ko ɗo ka onno de mi yeggiti ay contre honto ɗum woni kono inchallah rabbi ara ɗen ɗon public voilà lycée Kennedy donc merci beaucoup grand wuri aray ko lycée Kennedy ɗum noon ko Colobane ɗo ma ɗum aro ha Jama TV ɗo men naɓa on donc allez-y haray kadi concert Ndiano mo wonɗon yiide on le 23 décembre ɗo e centre culturel Douta Se Carré onon fop ɗo reeni Jama TV no wadde golle mum nen donc haray ko saɗi mon ko tooli ka nder Jama TV ɗo ko ɗo kadi min arta min waynito on min jonna rendez-vous mercredi prochain e DJ Lamzo no gasa kañum e boss fi événement makko le 9 décembre bye bye grand wuri mi wayni tike o